nagoveštava da će tema razgovora biti i teritorija Preševa, teritorija Bujanovca i Medveđe. Kada se govori o tome na zatvorenim sastancima sa Tačijem, kada se ulazi u koaliciju sa Haradinajem, a da o tome nismo čuli ni jednu reč u Skupštini, niti u njegovom uvodnom izlaganju kada je biran i za predsjednika vlade, a kasnije i Ana Brnabić u tom istom parlamentu. Dakle, to je apsolutna neodgovornost prema ljudima, to je laž koja nam se stalno prosipa, koja se očigledno ogleda i preslikava u realne živote svakog od nas pojedinačno. Oni ne razumeju šta znači razvoj Srbije. Razvoj Srbije je moguć jedino iz lokalnih samouprava, od ljudi koji žive ovde, u Vranju, u Nišu, u Subotici. Jedino na taj način, otvaranjem mogućnosti za slobodne ljude, slobodne medije, možemo da probudimo tu energiju, kreativnu energiju koja može da pomogne Srbiji u njenom razvoju. Onaj ko ne razume duhovnost Justina Popovića, onaj ko ne razume reč Bore Stankovića, onaj ko ne razume glas Staniše Stošića, onaj ko ne razume dušu Bakije Bakića, neće razumeti Vranje i siguran sam da ste vi ti koji čuvate sećanje na sve te velike ljude, sve te male potoke koji su potekli iz ovog Vranja, iz čitave Srbije i koji su ostavili veliki trag i ovom gradu, ali i čitavoj našoj zemlji. I to je recept za to na koji način ćemo se osloboditi ovoga što živimo u ovom trenutku u Srbiji. Ti mali potoci, te male reke, svi mi zajedno treba da se slijemo u veliku reku, u Dunav, 13. aprila na velikom skupu u Beogradu, kada ćemo reći ne diktaturi, kada ćemo reći ne pristajemo na polovljenost, borimo se protiv slobode, idemo zajedno u Beograd, večeras krećemo, mi smo medovolci za slobodu i u Vranju i u čitavoj Srbiji. 13. aprila se vidimo u Beogradu i pobeđujemo ovu ovakvu vlast koja neće ostaviti kamen na kamen u Srbiji.